mayam bo han bada taram lokseri ngasisu afaba anauba wapau ama pudur lakseri ngasi ya pau si proting mamang da khoi khudima ishor da prathana tongminasi nungsi thaujal thallaba sargamalem prithvi taibong pa khoi khudim ko sembiriba ba ishor na koyam thagaseri para ke nungsi thaujal tla sa ko gi punsi hauki ba sayol gi pungpa ba si phawba ngasi gi numit asi phawda taibong pa mi kudong ti ko kari su thok na khoi khudim lo ne bi thagaseri Prabu pungpam sida koi kuring maki mathakta afaba wapau sing prongna bagi damang ta siam sajari bana sa ahaki mathakta lo na ta ga doriba mi yeng do mi kuring maki mathakta thawai asyeng lo ne bidana gyan ta ba khebik pina bi ho budi loi phau ba sing bi saitani ga them badi ko kan bi ngak bi haidana jisu gi mi jabani amen ngasi gi afaba pang pudul lakseri madudi saram naraba kaisal singna yaugi pijol setuna leiba haibane ngasiga papa usina haibasi saram na was kaisal singna church ki meeting bu thajaba singbu karamna lan na puriba nataga asyeng bada puriba haiba du gi maramda ngasigi papa usina pudu lakseri madudi saram na raba kaisal singna yaugi pijol setuna isorgi wa takthok senaduna meeting bu lusingduna meeting bu puduna satkani haibane isorgi wa takthok senaba haibane ba asem ba takthok bana taba aran ba takthok ba moina kamaina maduni haidala seran turana sakpa adugi maram dani ngase khona na gadori base ngasi ga pho pok sina haibase Matthew chapter 7 gi verse 15 da haibane saram naraba kaishalna yaugi pijol setuna isorgi wahai takthok senaduna makoigumba adudagi aikoi lapthok si haibane ngasi Matthew chapter 7 verse 15 haibase masini khona kam lapthok ba de khona matau kam khanga de haibati aikona aikona masne khangi madudi kana gumbana isor ase lai aigi pursida asuki matik miracles tawi angak patawi maramaduna nakhoi nathaktasu angak patawi bangami haiduna Krista gi mingda tawbanga bathaba mayam ai Christian singi barka tor kadori tawduna jo hojik leiraba ada isam chamba thajaba sing asina hairiba sing asigi matung induna achumba si kari no haiba sukhang dabida isorgi wahai kari no sukhang daba bible da kari hain ba haiba sukhang daba adugumba mawongda isam chamna joro inaba amagi matung da jara inaba chumba boy khandana pangchata chatpa asumba di khangdaba masu tawre hai masu afaba tawung ngambani ni he ma ana phaba ngambani ni he wani angak patawni ni haiduna isam chamna pangin ni indara chatpa adugumba Christian sing ado aikoi oiroisi kana ba daba munna aikoi gi mathakta lusingdura saliba Christian sing kana haiba khoi si khang daba ya daba tam to were natrabati akoi khuding mak aran ba labi chat ki da akoi khuding ba omna ta ki ya maram di basida hari kana gumana प्रभु हाइना कौबा मिसक अदुदा सरगा हेक्ता फंगदा बनती है Matthew 7:21 अमदी 22-23 अस्ते खोने खंगुंगा बे मरबदुना आइखोइना ईश्वर की मिंगदा ख्रिस्ट की मिंगदा मयामा आइना ख्रिस्ट की मिंगदा प्रभु नंगी मिंगदा अफब थबक मयाम तौखिब नत्रा नाकी मिंगदा आइना कथोखिब नत्रा मिसिंग अफब तौबिखिब नत्रा हाइबा अमसुंग मिसिंग अनाब फनखिब नत्रा तौबंगंबा अफब कयामा ख्रिस्ट की मिंगदा तौबंगंबा अदुगुम कयामा aduna Kristana hayeng nangna प्रभु हारे आइना नंगु मसक खंगदा बटे सरगलै बा नंग संग फंगै हारे मरमदी करि नोइदा महागरि तौख्रेबा अफबा थबक मयाम तौख्रेबा अदुगुम्बा अफबा तौब सिंग अदुगि मरक्ता अमुसु हारियबा नंगना प्रभु कौरगा सरगलै बा फंगदा बनती है अमुकुसु नंगना प्रभु कौरगा सरगलै बा संगदा बनते हाइबा अदुना अमुसु मांग हाय आइना कयागी मटिक अफबा थबक तौख्रबा तायong पांदा हाय मरमदी माके अफबा थबक तौबा दुदी थमोइदगी तौबा नतबा असेंबा थमोइदगी पुंगनिंदगी ईश्वरना हाइबा इनबा ईश्वरगी अनिंगबा सिंगदो तौबा अमसुंग कीबगोरना सथबा खुदिमक्सिंग ओरबदी असेंबा नुंगसिबा मीबु तौबी मल खंगबा मीगी मथकदा मटेंग पांबीबा मीगी दबक फनबा तौबीबा बसे आइखोगी वाखलदा नुंगसिबगोरना तौरबदी ईश्वरना बदु मसक खंगबी
mapa lamgi mapan thong asaw ramda aina madu phaw to ngamani aina ma bu sponsor to bani aina ma ana ba phan bani aina ma gi mayum sabi bani aina ma sa gi lai tamhan bani aina ma gi imung de seng be aduk thilu bani hawai aduk thilu bani kurung thibu ta ban habada tawbud bani tawbud bu so of I yam tawsening ba utsening ba missing mar ta yam na laiba tar ga di hari badu de su ko section bata maduna personal oina koi lai madu mas ko section lo loina amuko su kari haiba Matthew chapter 24 verse 5 to 11 amasung 14 na haireba masida musu miyoi khudimangna Kristagi mingda tawgudaba thabak ase makoina hairiba neba tawgudaba anak pathabak tawdori makoina aduga lorena phattaba ase masidagi hauduna ikona punna paminarbadi akoi khudimangna bab tabu ngame masida particularly Matthew chapter 24 ki verse 14 sida hairiba se Prithvi pom namakta taibang pan pom namakta pau sandokol luar matunda sakhi loi na pi luar matum aduda taibang pan ase loi gani hai adu kum matam adu kai na ba pau sandok matam dai koina phajara sandokpa achumba do ishor gi pau sandokoda taibang pan ba sida Krista la agani tayo panbagi namakta Krista na aiko ginamakta sibi krabani maram nung sirba isi lausing nangi namakta asigumba sing thorang tobole loma naida punsi pangarabole thazaba khaktura nandi punsi do oirani hai pau chandokpa asida taw karamai chandokpa nangi nasa sponsor tawbige nangi tolop adu yawonge aiko rom da denomination lao nathara Christian se sango aina nangu paisa pibigani asobu pham hapigani hai dina pau chandokpa le gadi madu aran ba pamrina maha pau chandokpa hore masida iko na khangadabadi Galatians chapter 1 verse 8 hai Paul na hai atopa gospels gi maramda atopa gospel habadi aphaba wa pau gi maramda sarga gi dut magna sando abasu madu lauru gano hai maramdi Krista ki ogawari se achumba adugi point aduda lakona tabida tongan maramda tayong panbi ithak irang na tragana achumba ni khangi lan besu khang tabada ma adu tobani ma adu tobani aphaba tobu company ma angak pa tobani amadi healer tobani aduni adani haibram na taba nangi puchina ngai hangi haibana taba adu ba chungar da tongan maramda paw sa doctor leraba adu ma na seran tran sa doctor muta asengba achumba ishor gi nungsiba do hawbudi gi loi pawa takpi duna paw sa doctor badi madugi dama ishor la sakhi prithibida mahana sakhi pibagi dama mahaki dama ta subor sa pi du legene natabida tayong pan ga chawrom dai khone paw sa doctor lebra ka dai ba gadi natu oisa oi thak dai khone paw sa doctor badi madugi ma christian leader dri ko la ko ta mani ma kai sha ne adu ai khone muskal mangame prithibida Krista ado asida la hore prithvi loire second coming oire hai na sandokna asile le hore ka haidna Matthew chapter 24 ki verse 23 ka palliba smaina asile le hore sargado hosi phangado bani prithvi sida jisu asi tholo hoi ngara me tholo hai ba madu jisu na te sasina ba jisu di pum namak na taibang pan gi mioi khudimon ugani taibang pan thokadaba tawgadaba thoram khudimak pan tho matungda mahak lak amdai gi matam da leigidaba khari kari gi significance kari gi sign khar leiba oi thokko yaba khara adu do bu jisu la oe natabida ikone hekta mari jisu la khre mari adu da lehorabani haidina tongan ba mioi kya na hai ba ba ikone ugdi pam da mi bu yam lan lamjing ba yaba port asidi khoi ngak thok khoi isana thajaba ikoi generally share adu amsu Matthew chapter 24 ki verse 4 5 amsu 24 da hai nakoina aranba Krista ko amasung ishor gi wa takthok sanaba asing madina taba hairiba mioi singa se asidagi khak aikoina mahanga wa ta thoi basi sumitra lali haibi symptom symbol ase koina khange harbati tibida Kristu Krista lakni mang oigada ba thabak thoram sing maki symptom mayam singa do sign mayam singa do oi thokti bawdi moina hairiba singa do aikoi thajaro doni makoi singa do false prophet aran ba ta thok sanna ba ngapane maramdi ishora time panda oirkadaba singi mamang na hana ta thok dure ne hairiba singa do ta thok thungi mamang da makoi hana taksela ba makoi hana tawre haisela ba aseng badi natabida adugum singa do aseng ba leader na te koi makoi singa do aran ba leader singi lore na ko church leader singi marak ta suamu haidre
कनागुमना नंगी पुंसीदा लीडर ओइरेगा मिचंग मिखाई नाइबा अचान मिराई नाइबा मा की मी खक्ता अफब थबक तौनो बहनबा मीसिंग अदुना प्रार्थना तौ नंगी पुंसीदा वाट लेदे प्रार्थना वाट गिनी हाइबा अदुग मा की मी ओइबसिंगुना हेक्ट मा की अंगम बस पैसा हे पिशन बा मा मुक्सी बिसिंग पिशन बा चर्च मेंबर सिंग मा को नोंगाइ तबला आया दे अरेगिदि मा की पैसा पी की पीदी आई थाजबदु वाट पदगी मी एदु हनगिबा तारे अदुना अखोई खुदिमक चर्च मेंबर अमोय लीडर अमोय बदी मियोय सिंग असे सब मानब मियेंग येंगदबनी मपान थोंदा अखोई शरान तुरान नब मियेंग खेनब खक थमोयदबनी मरमदी ख्रिस्ट की मिंगदा अखोई खुदिमक सब मानब ngaktani कनामत बुमान हेली मान वाले हाइबे अखोई थमबनुसी मरमदी ताइबोंग पानबा से प्रभु जीशु ख्रिस्ट ना मियोय खुदिमक की पीबनी मदुदा मदुगी थादोबा ईश्वर के लीडर ने हाइदो थादोरबा मिसक अदुदी महाक मसागे सुनत्रे ईश्वर के लाइबा निंथौलिबा अदुगिदमक थबक सुरिबा अदुगुमलबा गवर्नमेंट अदुगी मखाल लरिबा एम्प्लॉई अमनी महाके लनाय वखल खक लैरुसी तायम पाद लरिबा इखोगी ख्रिस्ट चलरिबा गवर्नमेंट असिददी करप्शन लैबा याय ईश्वरी गवर्नमेंट दि करप्शन लैरोइदबनी मरमदि अखोय खुदि मन खांगे जीसु ख्रिस्ट हाइबसे तायम पाद पोखरे मरमदि तायम पाद पोखिबसे अखोय थाजदे हाइदना अमु लैबा तारबदि ईश्वर अखोयदा ख्रिस्ट अखोयदा अचौब बोर अमा पीदुले मरमदी थॉमस न मा की पुंसीदा ख्रिस्टबु थाजदे मा हिंगतखिबा थाजदे न हायो मतमदा थॉमस न मा की पुंसीदा मखुट अहोबदुदा पाइदबदी जॉन चैप्टर 20 के वर्स 24 again 29 मुखि मनुंग दाम सु मैथ्यू चैप्टर 28 के वर्स 17 18 न कोन फंगे मखोइना जॉन चैप्टर 20 verse 24 again 29 मुखि मनुंगा थॉमस ना अहो जीशु की योपी थाहर खुरदुदा हापचिल लगे येंगजेद्रबदी महान ख्रिस्ता दो सीख्रे हाइबा हिंकले हाइबा थाजदे हाइबने मरमदुदा ख्रिस्टना लाग मंगोन उठु मतमदा महान हापचिल जरे मबुक्ते येंगजे मतमदा मा थाजख्रे अदुबु ख्रिस्टना हाइरमेबा नंदी थॉमस नहाक्ति आई सिरे हाइबसे नंगना नमिन मंगना उरबनेबा अदुबु हिंकले हाइबसे नमिन मंगना उद्रि फाव नंग थाजरोय हाइबनेबा अदुबु हायेंग तुंगलम चत्ता तुंगी पुंसीदा ओइरकदब मिरोल अदुना कनागुंबा मखोय अदुना आइगी पुंसीदा हाइबदि ख्रिस्ट की पुंसीदा थाजबसिंग सुउ उदना थाजबसिंग अदुदि ईश्वरना याइफबनी हाइना बोर पिबिरमेबा अखोय खुदिंगमक येशु ख्रिस्ट सिबाय कोइ उहोदे हिंकत किबाय कोइ उहोदे येशुना सिकिबाय कोइ उहोदे येशुना हिंकत किबाय कोइ उहोदे सुपनतगी बाइबल ना हाइरमबा नत्रगा खोगी चर्च की लीडर सिंग ना हाइब नत्रगा प्रीचर सिंग ना पाव पिबा पास्टर सिंग इवेंजलिस्ट सिंग ना इकोदा पाव सुदरपा मिशनरी सिंग ना पाव सुदरपा अदुगी मतुंगदगी अखोय खांगमगा मने तसेंग ना इकोदा मिद उहुबनते बाइबल ना हाइबने सुंगु उदना सुंखांग खांगदना थाजबा मै खोय लै थवाय असेमना पदलो नदुना लै मरम अदु लुक्सिबसि नाउसिंग ख्रिस्टना अखोय खुदिमकी पुंसिदा बोर अदु पिरबनी लोमबना इदो पुंसिदो फांगबने मरम अदु मतम असिदा अखोय कोक ngaweshi अखोय असेंग मना करमनो अरान मना कनानो हाइब ख्रिस्टान अखोय खक कंफ्यूज तौरोसी समम नरोसी मामदे खुन खंगदबदी जेसु ख्रिस्टन हाय तायों पाबल लोइगदबा मतम अदुदा सिंबल सिम्टम करिगुब थोंगो खरा लाखरि लोइरम दाइदे हाइबनेबा अदुगुम थोंगोसिंग अदो अखोय थोक थ्रिबोगददी होय खक लाइब मी असे हाइर पाउसदो इनुपासे मसे असेंग मनते हाइबसे अखोय खंगनबा सिम करम खुदम चांगदमना अखोय खंगदगे मदुदि मसिदा हाइरे पृथ्वी पुनमक्त गॉस्पेल सनोको लोइगदबा लैबा खुदिंग मखि योगदबा काचिन कोया सिनबा थुंग योगदबा अदुइ मतम अदुम ओइरबरा होजि अनि सुबदा मुक्सु मियोइबना मसाना मसागी अरानबा अमसु अचुंबदो खांतोक चबगा लोरना सच्चबा हाउसिकी मतम दो ओइरबरा आइदा सुंबा तोंगनी आइदा अरानबा तोंगनी मसाना अचुंबा अरानबसे चपचाना सत्पदु ओइरबरा मदुम ओइद्रे कनागुमना अचुंबा तौ मतम ngaले अरानबम तौइ कनागुमना अरानबा तौरम ngaले अचुंबा सुंग तौरै माइ पुसिदा हाउसि ओथो ओनसिन नाम तौ लेरे मरमदि अखोय होजि टाइम पासदा अचुंबा हाइबदु करिनो हाइब सबतना थाजबगी मखा पोन लैतो मरमदुना होजि अरानबम सुंग अचुंबा हाइबदु सबचाना सनरब मतम अदुगी मतम अदुगी ओइर अबदि अखोय खुदम चांगमद खोजि फंगबा होरबने अहुम सुबदा सा अदुगी मार्क ऑफ द बीस्ट हाइबने सा अदुगी खुदम चांगदम
ꯂꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯥ Revelation chapter 13 ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯖꯥ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯖꯥ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯤ Revelation chapter 13 ꯑꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯥꯕꯥꯠ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯋꯥ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯥꯎ ꯆꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯋꯥꯔꯁꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ 인ꯖꯕ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ 인ꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯔꯣꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯟꯗꯣꯛ ꯈꯟꯖꯤꯟ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯈꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ 7 lakhs ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥ ꯈꯣꯔ ꯇꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ 7 lakhs plagues 하이드나 레벨레션다 야오리지 16다 야오리지 아시가 라스트 플렉 아시 거기 야오라브라 7 플렉스야 아이코이다 ngasi 바와 두금바 라이나 티나 카레수 톡트리 프리티 푸나막다 아두금바 빡딱 돌아가다 ngasi 코로나 토리바 아시구나 코로나 라잉 mga bayare vaccine lere hai hojiki matam 7 plex shongam ngamoidaba 7 plex na revelation chapter 16 geda koi kangi lon abukasu aroiba matamda kristana magi miyoi singse matam adu loba lakane maramna koi khangadabadi 하이리버 토독싱 쿠담 장담싱 아세 톡트링기 마망다 까나고먼 크리스타니 아이디 지수 크리스타니가 하이바이 코기 마르타 레레 아도모토 버서싱 아이디 이소나 와타 토파니 아이고네 이소 타라파니가 하이바 안빠토 멍암바 마나 미세 헥타 프라스나 토브레 투한 멍암바 마나 미세 헥타 하고란 멍암바 아나바 펀 멍암바 아두군바 아파오 프리셔 프리티비드가 시빠이네 레레 마시카이디기 노다 사이탄 나마코이다 와 딱톡선나버네 Satan pubusin me mamadun nungsiraba charski sin lausing ai koi haribu khuding sing asidi koi laptop si telaba matam asida sanganga da matamdi yamna leitaba dorna aten ba matamda samjin na ngang da bada hena yobu da matang yawi ta kharbai koi khuding makki mathakta isor na pa na da bor pina bi voiceno ai koi matam pona bakta charam naraba kaisal de ai koi laptop tuna leisi ai koi gi marakta asuki matik lere church members sing marak to be ai koi church ki leader sing pastor evangelist president secretary treasurer office bearer any kana go mo be ai koi christian sing marakta makoi sing adu ngang ko ado bible legi natrabadi mahagado satan gi hai bi sing ni hai ba koi khang bo ngamsi maramdi galatian chapter 1 verse 8 hai paul mak namasti idna hai Sargagi dutmak na atopa gospel ama pau sudo pa horabadi madu koi ta no accept taw no hayani maram duna kuji bible ga kasu mai na ba tongan no maram da bible ga yam malhan ba man ba bible ga yam na manaba man ba mong na pau sudo pa mi mu samam na po hen ba yaba adu gumba singal de gi nga thok na ba gi da ma ai koi bible phajana khang da ba yade bible la kari hai ba chap chap khang da ba yade ai koi bible chin pha da ba yade adu bible phajana khang ba tung da kana gam lai koi da kari sumi nam da to ngam moi ai koi khudamak isana isabu lepcha ge harabadi bible khang ba dar ka lai matam tu dai koi na khudingmak masina kaisali masina yaw machani 하이브세 강가니 아이코이 야오마 자곰나 나 노룩나 레게다바니 가샬싱게 브락다 아이코이 레르바디 고동 티바 난가니 아드나 아이코이게 마락타 가샬기 루싱고싱 야오리브라 하이브 칸 토포기 마tam 오레 누시르바시 나우싱 아이코이 쿠딩마기 마탁다 이쇼르 보르 핀디브 보이시노